Kapal-kapal armada Pasifik melakukan penembakan artileri terhadap sasaran udara dan laut sebagai bagian dari latihan bilateral kelompok kekuatan armada Pasifik. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Senin 24 Juni 2024. Setelah ditempatkan di wilayah yang ditentukan di Laut Jepang dan Okhotsk, kapal-kapal armada Pasifik mulai melakukan latihan tempur sebagai bagian dari latihan bilateral. Untuk melindungi diri dari perahu musuh tiruan yang tak berawak, para pelaut berlatih mengatur kamuflase menggunakan tabir asap. Helikopter DKA-27PS melakukan pengintaian dan pencarian pasukan musuhnya di laut. Pada tahap kedua, kelompok angkatan laut mengadakan pertempuran laut dengan kapal musuh tiruan, melakukan tembakan artileri ke sasaran permukaan dan udara. Sistem rudal anti pesawat pertahanan diri digunakan untuk menghancurkan senjata serangan udara. Цель воздушная, 90 Sejumlah kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina semakin berkurang setiap harinya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Dalam rekaman dapat dilihat bagaimana drone BT-40 Rusia beraksi membasmi semua peralatan militer Ukraina yang terdeteksi. Kali ini, kendaraan militer Max Pro Amerika menjadi sasaran utama drone Rusia. Saat beroperasi, target seketika alami kebakaran hebat dan hancur imbas hantaman drone BT-40 Rusia. Belum puas, pesawat tak berawak Rusia turut menghancurkan truk pickup angkatan bersenjata Ukraina hingga menerima nasib yang sama dengan Max Pro Amerika. Operasi yang berhasil menunjukkan keterampilan dan ketepatan yang tak tertandingi dari para pejuang Rusia saat mereka terus menghancurkan peralatan dan pasukan musuhnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Serangan demi serangan terus diluncurkan militer Rusia setiap harinya. Terbaru, beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024 yang memperlihatkan aksi UAV Lancet Rusia yang dengan hati-hati menghancurkan target di posisi Ukraina. Hari ini, drone militer Rusia sekali lagi menunjukkan keakuratan dan keterampilan mereka. Lancet Rusia tidak memberikan peluang bagi radar Ukraina untuk melakukan perlawanan, dan kemudian dengan presisi kerawang mereka menukik ke arah D30 yang baru saja selesai dibangun. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi pada posisi Ukraina. Personel militer Ukraina yang hingga saat ini mengandalkan sistem pertahanan dan artileri mereka, kini terpaksa mereka mengakui ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuatan teknologi tinggi dari Lancet Rusia.
Prajurit Ukraina membangun ruang istirahat bintang 5, tetapi lupa tentang kamuflase. Untuk itu, militer Rusia memutuskan untuk menambahkan percikan pada ruang istirahat mereka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Angkatan bersenjata Ukraina membangun ruang istirahat yang indah untuk diri mereka sendiri, tetapi menyamarkannya dengan buruk. Pejuang Rusia memperhatikan hal ini dan memutuskan bahwa tentara Ukraina tidak memiliki cahaya di dalam tempat perlindungan mereka. Maka dari itu militer Rusia mengirimkan granat dengan pematik api. Akibatnya terjadi ledakan dahsyat seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak uragan dari kelompok pasukan utara saat menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rasia pada Senin 24 Juni 2024. Tepatnya di wilayah Kharkov, pengintaian target dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Penggunaan uragan memungkinkan untuk secara khusus menghilangkan pangkalan penyimpanan amunisi, tempat terkonsentrasinya peralatan, dan memotong unit cadangan musuh dari pasukan utama. Kerja gesit militer Rusia di arah ini benar-benar brutal. Rentetan serangan mematikan diklaim tepat mengenai sasaran dan menyisir habis posisi Ukraina. Geram akan aksi militer Ukraina, pasukan Rusia bekerja sepanjang waktu dan secara sistematis menghancurkan musuhnya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Angkatan bersenjata Ukraina yang baru-baru ini membunuh warga sipil Rusia di Belgorod, Donetsk, dan Sevastopol membuat tentara Rusia naik darah dan tanpa berlama-lama langsung bergerak menghabisi musuhnya. Dapat dilihat dalam rekaman, kumpulan tentara Ukraina yang berdiri di sekitar mobil militernya terparkir seketika lari ketakutan saat serangan artileri Rusia datang menghantam. Tidak hanya mobil militer putih, militer Rusia juga secara intens melakukan serangan terhadap sejumlah peralatan militer Ukraina lainnya. Pasukan Rusia memastikan kubu musuhnya akan terus mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Video lain penggunaan FAB 3000 dengan UMPC pada gedung yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina di Lipsy, wilayah Kharkov, ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Saat ini konflik yang melibatkan Angkatan Bersenjata Rusia dan anggota militer Volodymyr Zelensky tak kunjung mereda. Perang kedua kubu ini justru semakin menjadi-jadi, seperti yang terlihat dalam rekaman berikut. Ledakan dahsyat memporak-porandakan salah satu pengguna yang menjadi tempat perlindungan tentara Ukraina. Sesuai yang diharapkan pasukan Rusia, bangunan tempat tentara Ukraina berlindung rata dengan tanah. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik peluncuran 8 rudal ATACMS Amerika dari peluncur roket M270B di wilayah Crimea. Tidak hanya Rusia, militer Ukraina juga intens meluncurkan serangan mematikannya. Sebagai bentuk balasan atas serangan-serangan Rusia, pasukan Kiev beroperasi pada malam hari dengan sangat brutal. Seperti yang terlihat dalam rekaman, rudal-rudal tersebut dipastikan menghantam semua yang ada di titik target. С 15 по 21 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 2 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад территориальной обороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1980 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противников. На данном направлении Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 3330 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 иностранного производства. Также уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы НОТА. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 4290 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 1 РАКСа-12 хорватского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение
а также нанесли поражение формированиям 3 механизированных и 1 пехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Отразили 31 контратаку противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 Макс Про и Хамви производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорная Запорожской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Противник за неделю на данном направлении потерял до 970 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы Буковель-АД и Анклав. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и МЛРС производства США. Средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 55 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены 6 украинских бескэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитно-ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.